атаdır айдап келеміз де бұзып қойшат. Қантип шығатын демін оғы. Мен ерген не оғы? Қолым çıkpa қал. Osman Osman abi. Gel, çaldan ben. Kalktasın. Gel. Kolum. Kalkmaz mı? Osman. Çık. Kurtar. Çık. Ay, kurtar. Ay, kapat. Nerede kadar? Kapat. Kaç kapat. Ay, çok eğlendik. Bunu kapat. Ana tomunu. Bunu kapat. Osman. Osman abi. Ne oldu? Kapat sen oğlum. Açıl kaçsın. Çoluğuşu var. Çoluğuşu gibi. Sana canlılığım var. Kanay. Milyon atar. Hazır. Жақсы ғой. Свиданияға барыш келішсіз. Жақсы. Ben sen daha барар. Түсінесің, мен бармаймын свиданияға. Қыздар келеді, қыздар. О, қайсарды. Бұның характерін білесің бе? Екеуістің өлтіріп салады, біліп қалсын. Білмейді. Барауыз қайтауыз, айтпайым етшіміз. Ана мына қылауыз. Мен барам, төнелі отырам, ештеке демем сөйлейм. Анан ақшасын да төлейм. Болды, bir som төлебейсің. Пенсиондыққа кетерден. Бапты, ана мен алды, кейін шығам кетемін. Сіз шыға? Şu restoran. Gideriz bakalım. Önce caman kumbat bozu gerek. Kettik bak. Ne? Tölep koygan vardı. Tölep. Çındap mı? Tölep. Hazır ülke oturak kutu otak. Kızlar mı? Ses gireyim. Hey, bir unutma. O söz. Ben girem cöneli oturam. Anan gittik degenine hayratım çıkacak. Kıcarlar boğum bana şerik bolasın. Bolu mu? Kafanı mı? Kettik bas. Sarılı. Olmuş o kızım. Olur. Hey, onlar balonlandı kişindeki kızlar koy. Neden profilime caş falan mı? Suratı var. Aaa, sen çıksın. Kanıstı tak şeyler. Sonun surat benim maykamcı. Gülmeyi de Basandı. Kanladılar kızlarım. Çok öne erkeğe kaldım oğlum. Sağ ol. Жақсы ба? Келдіңдер? Сіздер отырып мен солды организовать етіп берейін а? Шuna келем. Сен қарбап бердің бе? Неге маған беріп атасың? Бұларға бермеймін. Саға. Жоғалып кетпегіне ме? Ұялам. Келем тез отырып. Келем оған. Beni adım Maskarel. Instagram'a düşen balli talep gidip patpisa takıp koyula. Korkuyor, dostum dediler lan, mahalle tepkiler. Canım, çay içmeyiz kızlar. Anan, bas dediler, çok dışımda o. Talep geldi de. Herkes geldi. Kaçsan. Osman Ali. Ay, herkes çıktı. Oy bedim. Kim bu Osman Ali? Ne Cönel'le çay içip geliyoruz. Gül. Paşa biz de Cönel'le çay içip geliyoruz dedin koy yeri geç. Osman Ali uyanmışsın. Bilen var mı? Albay, doktor. Kızım. Kipiş bok etmeyen turla uzak. Kipe dur lan kipe. Kaçsan de doktor.
Alo. Özüm canım. Kaçar doktor. Kaçar. Да, çay alıp geleyim. Çok gel. Çaydın gerek çok. Sizlerden çoğultkanımın sebebi bugün kişine düşünbözlüktör bolup apaňardy tarıntıp aldım da. İyi. Oşogo kançıp geçirim suraştı bilbey jürüm. Sizlerden keňeş surayın dedim bile de. Çoğatan nege apamı tarın taslayayım da? Sen kimsin men sana açot benim? Men akıl üret deytam. Men keňeş surawatam meni. Tarıntım degenden kim boldu? Atama es üretasın. Men senen bunday akıl surap aytam. Oýuňny aýtdym. Humak. Maklata geçeceğiz. Anda mende bir oy var özüm oyum. Negizi bul ayal kişi kulağım meni jakşı göröt deyit. Romantikany jakşı göröt. Men öz romantikaga jakynmyn. Ana mындай jakşı sözlөрдү arnap, mындай кооздоп, жасалгалап сүйлөш керек да. Oşunda men ne kılışım gerek balam? Çönököy эле bir gül alасыз. Kapak tak koy. Ha? Kapak tak koy. Ah. Жақсы mı? Nasıl? Hiç жақсы. Kaysar. Ölüm kötüleştik ya kavardım. Belgin. Bol boytan balam. Opаңды karakterin bilesin o anakon. Eko üstten öldüreten yaksam. Макул, өзүңүздөр билесиздер. Байке. Ушундай да болмок беле. Ата аял кишине. Мындай жестко кармаш. O mene ininden üyrensen ey. Ayaldır joska karmaş gerek. Balam joska ne degenli? Мындай башынан кармаш керек да. Başından? Apaňdy başından karmasa boýdy birak. Ana tilinden karmaş gerek uzunrak. Hoş ne kılsım gerek ana? Короче, kiresiz. Joska. Getir. Hey. Ha? Men apaňdy kança anday kılan balamın. Tura göýt bu bizge. Анда мына вариантчы. Getir. Başka çok getir. Kılan getir. Hey. Ciddi bolor bu sözlerim. Нормально го. Kayaktagı nesile de ayıtatasın. Oyunчу ушундай да болобу? Кеп койчу. Сиз сүйлөп турумчу. Пап, ана көр мындай кылбайсызбы? Азыр интернет заманы, анан TikTok деген бар. Трендтер чыгып жатат. Анан ушул трендти тартып көрбөйсүзбү? Kaysar, kara. Yaşadılar тебе. Ее бокал полон экзот. Она скрывает свое лицо. Я ни при чем. Это твой вайб. Çaktı. Hey. Çok bul beni jaşaman tura gövetken ne kızım? Анда мыначы? Passing dore. Hey. Trend ki. Ondan göre bir paydalı iş kılsam. Жакшы эле. Ките окуйсуң мондан көрө. Uy. Gelin. Siz buna şarda çoğun oyğonsuz ko. Oşoga şarda bunday sekretleri olsa aytpaysiz mı oşolor işke aşırat elekte. Эми, ата менде мындай ой бар десеңиз. Ушу апам тарынганынан пайдаланып туруп, кетип үйрүп туруп, ордуна жаңы ап алып келбейлиби? Кулак мебиз тынч болот.
тамашалап койдум эми. Ата, шаардачы бизде городдо убагында мен кыз болуп жүргөндө мындай нерсе мода эле. Азыр апам жолдо жалгыз кетип атканда. Ошондо эмне кылабыз ата? Азыр балдарым, апаңар келатат. Чыгасыңар, сумкасын аласыңар, урабыз деп коктасыңар. Анан мен аркаңардан чыгам дагы мындайынан бир туруп, мындайынан бирди тептирип, герой болом дагы апаңар мени кечирет. Отец герой болосузбу? Ооба, давай чыккыла мен бекин. Молодец балдарым, мени doğrum geldi. Kaysar'dan kolunu al. Hey, al nerse takır bolбойт келди. Апаңызды билбейсизби ал каратес? Мына балаңыз мен ошентип эле алып келип алгам. Айылга алып кеп, коп койду. Шарт этип эле алып алган мен балаңыз. Ошон үчүн романтика жакшы да, Жок, романтика. трен тартиш керек эле. Жок, жакшы сөздөрдү агнаса. Мындай эле кылың ата. Романтикадан Стоп! Чоң ата, жаш бала болбоңуздарчы. Өзүңүздөргө жараша иш кылыңыздарчы. Андан көрө чоң энеме ичиңиздеги сөздөрдү айтың. Жүрөгүңүздөн кечирим сураң. Ошол жетиштүү. Жасамачылыктын кереги жок бул жерде. Чын сүйлөш керек. Кудай дагы чын сүйлөгөн адамды жактырат. Эң жакшы адам бул кечирим сураган адам. Ва, менин балам. Көкөздүн баласы. Балдай. Көп сөз жыйыштыргыла. Барың ишиңди кыл. Бирок ойлонуп көрүң ата. Ergeç. Bak çok oldu daha geldiğini. Nefret diyorsun. Özü bir yağı. Kaşa oldu. Daha ne geldin? Bak çıkıp gitti Ergeç. Seni görsem bile nasırıyla buzula oturgan bak oldu. Ya Oscar Ali, ben öz günahımı düşündüm. Kanayca düşünüyorsun? Bugün kılgan işini kara. Ayalımın canında kim degen adam oldum. Baldarım üstüme gülü atar. Жақсы verme. Men özüm düşündürüm. Men kördüm var degeni. O şerde turar dedim. Moynuma Allah'ım Kaysar. Oscar Ali'ni men alып bargam dep aytam da. Onu körgönümde özümü jogortup koydum. Cında var mı? Torgu menden aytasın. Düşündürü berem. Düşündürüyorsun ha? Geçirim sırayısın ha? Sen geçirip koy. Boldu. Oşunda yoksan geçirem. Bas. Aytan. Bas olsun ha. Bismillah. Bas. Hey, Kaysar. Buna yer geçti ak geldim. Bağırın açıp bir etken. Çimini aç var mı? Ne oldu? Ayt. Hazır ayt. Үйдө отурат dedim. Үйдө отурсам Oscar Ali келди дагы. Эргеч бас, шарга түшүп келебиз, чай берем dedi. Ben Oscar Ali men pulum жок desem, men berem mi? Pensiondagамын dedi. Kaysarga aytpa dedi biro. Kaysarga aytpa dedi. Men Kaysarga aytpayım dep barsak, stol tayinlap koyup tur. O stol kızlar var eken. Ana kalanını gördüm özüm. Ne diyorsun ahmak? Anlay bakacak ka. Ağzını seni öldürüp koy. Çok ol. Kaysar. Bilirsin ama ben senin başkasını karabayım. Ben gözümde birinci açıp görgün, жақсы көргөнüm sensin. O ergeçtin sözlerini şembe. Anı bilesin o kanday adam eken. Bayağı kızlarga da ушундай дедиңиз mi? Ha? Bayağı kızlar. Kaysar, aytot. Sen көргөн нурум sensin, sen suusun деп, ha? Nege düşünböysün? Mına, cünök öyle misal.
Gözüңdü жумсаң Кайсар. Башта ұрт өрбеңчи. Жума берсең? Мына. Эмнени көрүп атасың? Эчтекени караңгылык, туңгуюк. Көрдүңбү Кайсар? Сен жок болсоң мен жашоомдо ушундай эчтеке болуп калат. Эртең эле балдарың дагы өзү менен өзү, балдары менен болуп кетет. Ошондо биз экөөбүз бири-бирибизге жөлөк болушубуз керек. Мындай болор, майда чүйдө нерселер менен урушуп, бири-бирибизге таанышып жүргөн бизге жарашпайт. Биз азыр балдарыбызга өрнөк болушубуз керек. Мен өмүрүмдүн акырына чейин сени сүйүп, сен менен чогуу болгум келет. Кечирчи мени, Кайсарым. Мени ширин Кайсарым. Жок. Кечирдиңби? Жок. Кечирдиңби? Жок. Ононуп кетейин. Менин мышыгым кана, менин мышыгым. Кана? Мышык жок. Барго менин мышыгым, кана менин мышыгым. Бул, курсун. Мяу. Угул бар. Мяу. Жакшыраак. Мяу. Оптур жаным, башка таарынып багына. Не жегиң келди? Мен бүгүн өзүм сага тамак кылып берейин. Арстаным кана? Короче, бир шарт менен кечирем. Баягы көргөн шубаны алып бересиз. Ошондо кечирем. Может, 1-2 күн кечирбей турасың? Тамаша, алып берем мен сага, алып бербейт беле мен сага алып берем. Арстаным, арстан. Не болду жерде концерт болду табы? Бар ишиңерди кылгыла. Туруңуздар, барыңыз кырчыгынчы. Апа. Арстан. Ибан. Салмас bu çayım ekan. Çayınımız momun.